Muri izo ndwara rero karoti iraza gusubiza ikibazo cy'abibaza uburyo barwanya cyangwa bahashya inzoka zo mu nda zikunda gufata abana bato cyane cyane batangiye kumenya kugenda. Babazwe iyo bakoresheje karoti neza, ibisebe byabo bibasha gukira vuba. Karoti isukura amaraso, by'umwihariko irinda kanseri y'ibihaha. Niho hantu hakomeye karoti ibasha guhashya kanseri. Ikaze. Uyu munsi tugiye kureba akamaro ka karoti. Abantu benshi bamaze kumenyera gukoresha karoti ariko baracyazikoresha ku rugero ruri hasi cyane ugereranyije n'ubwo dukwiye kuba tuzikoresha. Karoti ni urukingo, ni umuti w'indwara nyinshi. Niyo mpamvu ngiye kukunyuriramo akamaro kazo, mubwire n'indwara ikingira n'izo ibasha kuvura kugira ngo wongere urugero rw'izo wakoreshaga. Mu biganiro byashize twavuze indwara 5 byibura ugomba kuba uzi kwivurira wowe ubwawe ukoresheje uburyo bw'umwimerere kugira ngo umere nk'ukingiye abo ushinzwe cyangwa umuryango wawe. Muri izo ndwara harimo inzoka zo mu nda zikunda kwataka abana cyangwa gufata abana bakiri batoya zikomoka ku mwanda, harimo imatwe arizo yo constipation mu ndimi z'amahanga, harimo inkorora na gripe ndetse n'umuriro utunguranye. Muri izo ndwara rero karoti iraza gusubiza ikibazo cy'abibaza uburyo barwanya cyangwa bahashya inzoka zo mu nda zikunda gufata abana bato cyane cyane batangiye kumenya kugenda no gukambakamba, kuko baba bakunda gukora hasi ubundi bakarya intoki. Karoti rero ni umuti mwiza kuri izo nzoka zo mu nda ku buryo ushobora gutandukana nazo burundu. Tugiye kureba rero mu buryo butatu karoti zishobora kugufasha. Karoti zishobora kugufasha nk'urukingo, zishobora kugufasha nk'umuti, zishobora kugufasha no mu buryo bwo kwirinda indwara zimwe na zimwe. Icya mbere rero karoti igufasha yongera amaraso kuko ikungahaye kuri vitamine C, ikingira indwara. Iyo ukunda kurya karoti ntabwo ukunda kurwara indwara za hato na hato. Ushobora kuba utagira akamenyero ko kurya karoti, wazirya uzihekenye, wazirya zirabye. Ni nziza kuko zituma umubiri ugira ubudahangarwa. Ifasha mu rwungano ngogozi. Hari abantu barya ibyo kurya bikabaheramo ugasanga bafite ikibazo cyo kumva bahora basa n'ababyimbye mu gifu. Iyo ukunda kurya karoti mbere y'ibyo kurya cyangwa ukunda kuzishyira mu byo kurya byawe, icyo kibazo utandukana nacyo burundu. Ikungahaye ku myunyungugu. Ikungahaye ku myunyungugu ifasha amagufa yacu gukomera. Nk'uko mubizi umubiri wa muntu ugizwe n'amagufa menshi. Niyo mpamvu ku bantu bakunda gukoresha karoti amagufa yabo akunda kuba akomeye, bakumva baguwe neza, umubiri wabo ufite impagarike nziza. Karoti burya yongera n'amaraso. Abantu bakunda gukoresha karoti ntabwo bakunda kugira ibibazo by'amaraso. Ifasha mu kuremwa kwayo. Murabizi ko mu maraso habamo insoro zitandukanye, niyo mpamvu mu gihe ukunda gukoresha karoti amaraso yawe ahora yirema mu rugero rwiza. Yongera igikuriro ku bana. Ndabashishikariza kujya mukunda guha abana karoti. Ku bana batoya ushobora kuzimuha zirabye kuko burya abana ntabwo bakunda kumenya kuzihekenya, ariko iyo bakunda kuzirya zikunda kongera n'igikuriro cyabo. Karoti irinda imatwe. Iyo ukunda kurya karoti, ikibazo cya constipation twabonye haruguru nayo ishobora gukira. Nubwo hari ibindi byaremwe, izindi mboga turya tuzagenda twiga ko
zishobora guhashya impatwe mu buryo bwihariye, ariko na karoti burya nayo ihangana n'icyo kibazo ku muntu wagize akamenyero kuyikoresha. Irinda amara kuziba no kubora. Icyo nacyo ni ikintu abantu benshi batamenya ikigitera, ariko indwara y'amara imaze kuba akarande ku bakuze n'abatoya, karoti ku muntu wahisemo kuyikoresha kenshi irayihashya rwose. Ivura ibisebe byo mu mara n'ibisebe byo mu gifu, ndetse yemwe n'ibyo ku ruhu. Ku babazwe iyo bakoresheje karoti neza, ibisebe byabo bibasha gukira vuba. Karoti isukura amaraso. Amaraso uko agenda ava mu mutima azenguruka mu mubiri, iyo ukunda kurya karoti ntabwo agaruka mu mutima afite imyanda, ahubwo agaruka mu mutima ameze neza, kuko abagenda azenguruka mu mubiri akanyura aharwaye akaba nayo yaza yanduye, ariko karoti ihashya ibyo ngibyo. Dore rero amoko karoti ivura y'inzoka. Amoko y'inzoka karoti ivura: inzoka yitwa tenia, inzoka yitwa ankylostome, trichocephale, oxyle na ascaris, n'izindi nzoka zose zikomoka ku mwanda. Ku bantu barya karoti mu gitondo mbere yo kunywa amazi, izi nzoka irazihashya rwose. Tugiye kureba rero indwara ivura. Twarebye hejuru uburyo indwara ikingira, ibyo ishobora kugufasha mu gihe waba uyikoresha, ariko hari n'indwara ivura mu buryo bw'umwihariko. Ivura igikuriro gike. Abantu bafite igikuriro gike cy'ingingo cyangwa bafite impamvu bakunda kubyita kugwingira. Abantu rero bakoresha karoti bakazivanga n'izindi mboga mu byo kurya byabo, mu biryo byujuje intungamubiri, ishobora kurwanya igikuriro gike ku rugero rwiza rwose. Gucika kw'amenyo. Guhekenya karoti ukuntu ziba zikomeye, iyo ukunda kuzihekenya birinda abantu bakunda gucika amenyo, gucikagurika kw'amenyo no gutobagurika kw'amenyo. Zivura amaraso make. Hari abantu bakunda kugira amaraso make bitewe wenda no kutarya ku gihe, bitewe n'akazi kenshi, cyangwa bitewe n'iyindi mirimo bakora ibaruhije. Rero iyo bakunda guhekenya karoti ntabwo bakunda kugira isereri ya hato na hatoya. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kugira akamenyero ko kurya karoti. Karoti ivura impatwe. Abantu bakunda kugira impatwe cyangwa se ibyo tuzi nka constipation mu ndimi z'amahanga, kuko twabibonye haruguru, karoti ihashya iyo ndwara, kandi iyo ndwara ikunda kuba akarande. Tugomba kujya ubwiherero byibura inshuro 3 ku munsi, 2. Iyo bibaye imwe biba ari gutabaza k'umubiri. Iyo no ku munsi bigezeho nta n'imwe, uburwayi buba bwaje kaba kabaye. Ku barwayi b'amara, karoti ni umuti mwiza cyane, kandi karoti burya ivura impiswi ku bana no ku bantu bakuze. Ivura gufuruta, kwishimagura n'izindi ndwara z'uruhu. Hari abantu bakunda kwishimagura, kwishwatagura ku ruhu, bidatewe n'umwanda, ahubwo bitewe n'uruhu rurwaye. Karoti rero ivura kwishimagura ku ruhu. Ivura gute. Karoti gute ikunda kurwarwa n'abantu bageze mu zabukuru. Kwireka kw'amazi mu ngingo, iyo ndwara karoti irayivura rwose, ikabishyira ku rugero rwiza. Nakugira inama rero yo kujya ukoresha karoti niba ukuze. Karoti rero yongera amashereka. Ku babyeyi bari konsa, karoti yongera amashereka. Ntabwo abantu benshi babizi, ariko kubura kw'amashereka bishobora no guterwa n'inzoka zimwe na zimwe. Iyo ukunda gukoresha karoti rero, icyo kibazo utandukana nacyo. Reka turebe ubwoko bwa kanseri rero karoti ishobora kuvura. By'umwihariko irinda kanseri y'ibihaha.
niho hantu hakomeye karoti ibasha guhashya kanseri. Irinda kanseri yo mu maraka. Mu maraka ni aho mu nzira icamo ibyo kurya biva mu kanwa bijya mu gifu. Aho ngaho rero ku bantu batinda banywa kuko hahora hahehereye, niyo mpamvu ishobora kuhataka bakaba baharwara. No ku bantu bakunda gukoresha ibyo kurya byiganjemo amasosi, rero iyo nzira iva mu kanwa ijya mu gifu niho aho bita mu maraka, hari muri iyo nzira niho kanseri ishobora kuhataka. Ikaroti rero ivura iyo kanseri, irinda na kanseri yo mu muhogo, mu nzira iva mu kanwa ijya mu bihaha. Niyo mpamvu rero abantu bakunda gukoresha karoti, izo kanseri rwose baba bagomba kwizera ko basa n'abazikingiwe. Rero kanseri yindi karoti ikunda kuvura ni iyo mu ruhago, aho amazi ahurira iyo avuye mu mpyiko zombi. Mu mpyiko iyo amazi avuye aho ahurira mbere yo gusohoka imyanda cyangwa mbere yo gufasha umubiri wacu, naho karoti ikunda kuvura kanseri yaho. Rero ndakwinginze kugira ngo ugire akamenyero ko gukoresha karoti, kandi igihe ugiye kugura imboga ujye wibuka kugura imboga zikiri nshyashya, kuko iyo zimaze kuraba zitakaza amavitamine amwe n'amwe. Burya ahubwo imbuto nizo zihanganira izuba kurusha n'imboga. Ngiye kukubwira rero uburyo uzajya ukoresha karoti mu buryo bwo kwivura inzoka. Koresha karoti ebyiri mbere yo kunywa amazi ya mu gitondo. Uzirye, numara kuzirya mu gitondo ukibyuka uze gufata amazi nyuma y'iminota runaka, nyuma y'iminota 30, uzi neza ko izo karoti hari icyo zamaze gukora mu mubiri wawe. Wakoze kubana natwe rero. Akamaro ka karoti, ubonye karoti yaba ari mu murima yaba ari mu isoko, uba ubonye ubutunzi bukomeye. Imana yaturemeye ibyo kurya bifite umumaro, niyo mpamvu tugomba kuzajya tubikoresha. Kandi niba ukurikira Salvation Content TV, ukwiriye kugira ingamba ufata ukabana natwe mu kuvugurura ubuzima bwiza, kuko iyo duhora turwaragurika ntabwo ari byiza kuri twe. Roho nzima mu mubiri muzima.